West Karbenglong Chambers of Commerce atum pen Pherangke amei kangni. Nizang Karbenglong Dongkamukam rong sopilong kedo Greater Dongkamukam Press Club asai hemalong West Karbenglong Chambers of Commerce abitung atum pen celang pet pen Pherangke amei ingisi ningdu cipaklang pot. Ate thangnat ke chok che avi pin pen termination letter nang pale ro kaputhak abang ke mang hume me khang chang pusi West Karbenglong Chambers of Commerce General Secretary Harsing rong pipen name lomthi cipaklang pot. Lapenan Porta, West Karbenglong Chambers of Commerce Chairman Onteron Alangli Panstami Non-Chairman Kikibong Bangku Panta Arpu Pen Pasun Tugajok Ningduk Cipaklang Ponnu. Lapen, Central Committee Chambers of Commerce Chairman Agustin Kramsa Lapen, General Secretary Ramuna Lal Alangli Tumapan Tami Pherangke amei Along Pen Karju Pedopot. Kopia these nili pan lapuson Arpu Dodong Pen Pasun Tukma Lapen ke nili kopi ke chok che dosi Niliphan laboson arpu pena pasun tukma pura karju kedopot lasi labang sobuthak non hithi ruyang bong lamkar nang chipi vek nang ji kalichangte nilitum tami ka prek asayang dei tami dengnang ka pubisi Pherangke athengno lamthi ngaji peklang dur team News Text Report News Headlines 24/7 So ini itu si Pherangke bitung kan na johan nang koma labang ya ini itu West Karbenglong Chamber of Commerce Committee apan 26 tarik ini tuhan Karbenglong Chamber of Commerce ini tuhan Secretary pen Presiden manang kan betul pasti people si ini tuhan labang su nanggetan ket mala su sini tunda kacini kan tu lasi nili Karbenglong Chamber of Commerce registration ahem pualangli Agustin Kramsa pan nilisi chunin dipen pachini alam sila pilo alangli nili tumapan kupi pen aju ini nili tumada West Karbenglong District committee ka sa jariwai along bala so committee apang pachini ne pin pen ani ongko pen ani tum ke chok ke ba claim ke damdi bana na tum la sonde kusta mini tuman isi information mate isi aprang nil tu manang pachini nahi polo ba isi notice ko ba suppose notice sama nil tu manang pilih nahi polo sita nang palile pin pan si nil tu muhan pakumi ko ra ko patari ke bang nil tu muhan la kang tham nil tu presence secretary kan kang tham ajo ini masih nil tu nang do la pen nil ke piklan la sila su press meet bang nil tu Pherangke abi tu manang sita me nil tu muhan ke claim ke dam ke chok ke ule do an sita ke bitai si chok ke ba bitai ini ke chok ke bangani tu man nang dia ko tema alangli registration sini tu ningkan ko na 15 years tak thalo ni tu nada nili apang si denguno ta so pena fi Michael kan si aku no nili pan itu lo laga no ko ni tu pan manta aku nang kham tu lasi ko pipen na join ni bang la bang alangli ning klong pen aning cema thara bana kijin sora labang ke alangli detail pipo si chok ke ma pwede to man ke tham si mema pusi nili to malang kan pachini pusi ni to Pherangke itu man kan to lapen alangli phan ni to pachini pulo nili to Pherangke bitung kan hande sitami alangli bangyong si thang nili to phan abirta beba alangli nang pachini ni lasono ko banang members ke tem kita chok ke pusta banang secretary masih chok ke pusta banang presiden ke claim chok ke pusta kupima chok ke bangke ni tuhan nang thanda ka sonde ni tu minsa jongsi nang kan the bulote hokpet lo lakani ni tumta laku West Karbenglong ke a district mata bedek lo sila bangso district kaprek lo bulote east district west district wason atak si a district daga DC abada tu lapen sok mana da kiduni office ada puta duelo difu east ke dosok si puta duelo ko nasi kinai langar ni pulote nilitum ta lason ta mang deta hai nasi la so ke mang ke nilitum mang deta tami seta anu ka prek pan seta bang tik se pindo halas ta nilitum West Karbenglong Chamber of Commerce registration akan mang ke nilitum muar ni pen kenang ko hai lason munit ban kiu staff kiu munit ban pasun tap munit ban bathara pulote betai siang ni pulote lason lo ka munit tu pandang dingale lasi nili claim leaders kami bang claim ni ani hang tundupik sitabi di ban
thekhe riri pen alang tum amuka ongeron ba muka karja pusi bang nang nudu joy jot kedam dam an stame nili tum da nono bangke ning duplo asi alang li stame matha nang khan pe me pen nang patini thi pen la son si nang tum dok ti yong si nang khan thi tum le tum jata tum plan tum pe plan na kata ning sa yong si ti ne pin pen yong si la thang bang chut ko bang than dok pen yong si la son pulote la dim aklong ko nama la bang nang khan la da nang la son si ke plan ma chok ti nang la da si son si chok ti pulote la bang dari tu ning sa nang jong da the ning ta the pulote la di tum da west ka ni no asor ani tum da ching wai si son la ba war sa plan nang ko di ta atumi mi pai ingora truck 2006 ani neli phala ben chairman aphan determination letter nang palelo sidame determination nang palele prang ni tumhan notice ba sokot notice nang pieson te ako lada la determination letter long nage to tun la son lo this has been done due to running of improper activities by your concerned member without any prayer to the authority senang tunang to. Anami lasu po nang to hunde ako penili tumhan si notice nang bale wa sokos notice nang ipson nili tumtumi ning sabonji. La penili tum kedam tan chok mon chok chinon la kili tum ang song ang hong basic pakeng nang po bolo. Sinami nili tum lasu chambers of commerce kedu tun pen penang ke society bhan ustame claim ponlo say silang free coaching sami bi ponlo sonsa saksi cleanliness awareness ko sami deng ponlo lasi lanang thanlo pini pen mangke nili tum mangke laso asong lo benke abedat lo atumi pen mangke abedat lo lasi kadu kabe lahai organization akaman wana achirap dun businessman kono akete giting ko an masame laso media hoi pen nili tum ma hin pen niak long ning sam kalong pa chil ponlo lasi moyajong chairman ki ko tengsi ini tu member tum si claim jok che pu within apo thiek pe jong si ni tum han chairman hoi pen ba secretary hoi pen ba angsong hoi pen jong si ni tum han thang birta nang pa le li plote ni tum nong a committee da do hala tum ke ni tum ma betalo ma si ang tonda resignation chi pi ap si ni tum han lam the nang pa le lo lasi ni tum tame labes ka bingo chambers of commerce kali bustame akapre ka song bustame claim mane registration same kuri pon po nitum haso song same seng pon depo yang bong yong si ang song pen karbingo chambers of commerce pen yong si nitum han thang abirta abi pulote lai huyang bong yong si nitum han thang abirta abi pulote nilitu labes karbingo chambers of commerce ke form numde anami nilitum ta mumi du ko akapre organization nitum form thunan ko ma form to that ponil tom bangke kado vision la laso non kedin yong si ang song pen chambers of commerce hin pen yong si litom han thang information abi pulute lan si nilitum han media hoi pen alang ya ke hai chairman Augustine Kramsa laben secretary Munalal Johan apa nalitu media hoi pen si pachini paniklo kado